Home, Bayek. See what has missed you. I čao ljudi, Jerry ovdje i kao što možete da vidite, počinjemo sa Assassin's Creed Origins. Ovu igru sam već igrao i mnogo mi se svidjela i onda sam odlučio da snimam kao prvi serijal za moj kanal. I evo ovdje smo na samom početku, kao što možete vidjeti, možda ste već vidjeli ovu igru, niste ne znam ni ja. Villagers are drained of life. No one in the Wahats could make a move without being questioned, threatened, taxed or beaten. We all have learned to obey and keep our heads down. You see how it is. Let's not attract attention. I valjda će ga tamo napadnuti jer, ne znam, nije ovaj traše ga otprilike da ga uzija, ne znam, nije. Hey, what are you about? Tomorrow. Otprilike će sad će. Whoa. Eto. Najlepše ovako da ga pratimo jer... Tačno idemo gdje i on ide. Inače igrice kao što se grafika ili... Okej, ne tamo. Ajde što da kažem, inače što se grafike i igrice kao... Nothing there for me. Priča je nešto najlepše sam igrao do sada što se tiče I da na samom početku vam kažem, ako želite da snimim Assassin's Creed Odyssey, vi mi napišite dole u komentarima. Tell me about the ibis. Ah, home. Okej, stigli smo. Leave your mount. He will not stray far. Go ahead on in. Okej, sad valja. Da, mora da uđemo s njim unutra. Okej. Ajde, ja ću tu, eto. Rest, my friend. It has been a difficult day. I have no interest in rest. I must prepare for this man. Hepzibah! Hepzibah! Once again, the soldiers! Bayek! Rabia! My Rabia! I am worried about you. Sada će valjda da ih napadnu. You know me, eh? You should be worried. Vojnici ovamo, valjda žele da ga uhapse. Ali oni žele, ali neće uspjeti. Slumbering. Tako da sad, zapravo učimo kao da te sučine s ove naš prijatelj da gađamo strelom. Ajde što nema hladnog crvena. More arrows in the rack over there. One of the dummies is sturdier than the other. Ovo je lagano prošlo. Good. Hepzibah! Ne da, evo, to je trenutak kada oni dolaze. Soldiers are coming for you! Go. Come, quickly. Da, evo su. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Take certain no one gets out of the house alive. Hepzibah! We're just here to talk! Nomak Rudjek's been killed! Your friend the Magi may have been što više involved! priča, to je još gore za njega, bolje da odmah ga ubijemo. Prepare an ambush. Okej. Neck! They will find my letters and burn down my place. I will be executed. Don't worry. I will take care of this. Watch out! A vidi ga ovo je. Aha, okej, da. What's that? Who's there? Pa ju Keep vojnici low. stigle, a Bayek još stoji. He is getting too close. Okej, stavlja takedown, da. Sviđa što su radili ovako Now for the takedown. rest of them. To je nešto najlepše u igrici. Okej, sad ovdje. They think they can ambush us. Okej, sad ću Stay low. Are you here? We just want to talk. pozovemo njega. Tj. Ne pozovemo ga, već... Znači, još četvoro s ovdje. Okej, ići ćemo ovamo okolo. Okej. Mislim da je tu jedan, da, evo ga jedan. Okej,
Understood. Eyes are open wide. Ove kokoške ladne. Znači još dvoje su ostali. Znači ovo još govori, još ovaj dole. A se čuje da li moraš više. A ovdje? Aha, evo. Okej. Nije valjda još... Njega još ovaj gore ostao i to bi bilo to. Misli valjda. Okej, najlepše. Weapons ready, file. Tako da ću ovo podati ja u strani. Da, najlepše za kraj kao što sam rekao. Okej, to je bilo to. Sada kod njega idem dole. That does it. Thank you, Bayek. I told you these Nekatiadids do not care. I cannot believe their gall. It is sad. Come upstairs. I will show you all the Magi duties of Siwa. All the problems of Siwa are here. I try to help everyone, but it is more than I can do. So you are telling me you do not have the powers of a god? But the real problem is that man you want to kill. Majunimon. The people were hopeful when he first arrived. Surely, things would improve. We soon learned the truth, actually. I fear for the safety of your family, priest. I will move them to a more secure... I will find him and kill him. Majunimon is a lot more powerful than he looks. And he is surrounded by them. Ali ne gore za nas, nego za njih. Okej. Gotova je misija. Okej, bolje da. Level 2. Dobili smo point. Okej, track. A da. Hunter. Okej, uzet ćemo ovo za... Okej, a čekaj još ovo... Da... Gear up, da ne... Aha, okej. Znači, moramo... Znači, treba nam 5 ovih... Može... I need to hunt for leather. There are some requests on my table if you want to help. Gde si? Tamo je... Ovdje 320, 400... Vele... Okej, ići ćemo ovdje. Da. Ići ćemo ovdje. To je u onom pravcu, da. Dobro, jesam. Pa ne. Zaboravio sam da promijenim. Pa neću Kamilu. Ću konjinu To ti mi treba. Nedžer. Okej.
trebalo, ali nema veze. Nadam se da može. Za malo ili? Za malo, dobro, kraće pa nismo. Okej. Sada idemo. Još 130 metara. Okej, tu smo. Sad siđemo. Okej, jedan. Nisam uspio onog. Okej. Aha, znači još dve. This will be enough. Okej, evo, pet. Thanks to Neith, goddess of hunting. Okej. Idemo craftovati. Što smo craftovali? Okej, uzet ćemo... Ovo je najjači, najbolji, najizdržljiviji. Ovo ili ovo. Okej. This will work perfectly. Okej, zadatak je gotov sad. Mapa, okej, znači to je... Inače, u Assassin's Creed Origins mapa je ogromna, prevelika je mapa. I stvarno... Znači, najbitnije je prvo da stignemo do level 5. Okej. Najbolje da se mi vratimo na naš zadatak, da ne... Šta sam pojavio? 1000... to. Okej, sad trebamo da radimo misiju. Znači, za ovaj zadatak nam je potreban level 5. Znači, možemo da gradimo tek kada budemo level 3. Okej, već kad smo ovdje, uradit ću ovaj ovdje zadatak, što je kod ovih. Ovo je jako zanimljivo što možemo vidjeti, što može da se vidi ovo sa ovim svojom pticom što ima. Bukvalno može sve da vam otkrije, čovječe. Eto vidite, zbog toga nam treba level 5 jer ove ne možemo, ali učili bismo se pola sata za jednom, ne znam zbog toga sigurno nisam glup. Tako da ću prvo stići do level 3 pa onda idemo da radimo naš zadatak. What? You cannot escape! Već ide, pa nisam vidio da sam... Si gotov?
Hey, hold on! Your time has come! Hang on! Padaju kao jabuke. Nisi gotov. Okej, još nam je potrebno da uđemo ovdje i uzmemo ovo stvari ove što se pušta. Okej, mi ćemo ovdje. Najbolje da uzmemo da nas niko ne vidi. Nadam se da nikog ne mogu. Okej, sad ćemo vidjeti. Što radiš? Evo. Okej, ukrili smo ove kristale. Znači još 3 kovčega imamo koje moramo ukrsti. Jedan je vjerovatno dvole. Ili, ne, ovamo je. Okej, sad ćemo vidjeti. Aha, tamo je. Eno ga. Jedan. Da, drugi ovamo. Ili? Nije. A tu je, a? Dobro. Znači idemo. Gdje sam ja ušao? Jo, majko. Znači moramo ipak nazad. Moramo ipak nazad, ubit ćemo ovoga. Okej. Znači idemo ovdje. Aha, evo ga ovdje. Možemo ovdje. Da, ovdje, da. Daj, ovo mi mnogo zanimljivo. Vrh, stvarno. Let me at least talk to my wife. Predobro. Okej, ideš napolje. Ja uzmem. Šta radiš, bre? Ja uzmem ovo. Ja izađem napolje i uđeš unutra, da. I ništa, ja pobegnem i ništa, idem po treći kovčeg. Okej, idemo gore. Okej. Samo da nas neko ne vidi, inače smo ga... baš to. Neko mi je rekao, desi. Sad nema any villagers who visit the temple regularly. I want to question them all. Of course, my lord. A tu je on. Znači njega mu treba... okej. Nisam ni provalio da je on beše u ovom... U ovoj bazi gdje su oni svi. Idemo ovdje gore, najlakše, najsigurnije. What incensed things going on? You cannot lock us up like this. Uzeli smo sva 3 kovčega i lokacija je, ovu bazu smo opljačkali cijelu.
Ali, pošto nam treba, da bih radili onu misiju, treba nam level 3. Ali, pošto nismo tu... I am dying of thirst. Please. Koji penje se bre ovdje gore. Eto. Ok, to je bilo to za ovaj klip. Završit ćemo ovdje. Stani gore, eto. Ok, to je bilo to za ovaj klip. I ako vam se svidio klip, ostavite like, share i subscribe se na ovaj kanal. I ako želite da nastavim s ovim serijalom, mi napišite dole u komentarima. Ili ako želite da nastavim sa, to jest da počnem sa nekom drugim gameplayom ili serijalom ili šta god, vi mi napišite dole u komentarima. A mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao!